Poštovanje vama gledalci, panelistima i učesnicima javne televizijske debate Antikorupcija na lokalnom nivou. Istoimeni projekat u ovom trenutku realizuje preduzeće za medije consulting Media Team Lider iz Čačka uz podršku Fondacije za otvoreno društvo Srbija. U okviru ovog projekta planirana je realizacija 5 dokumentarnih filmova koji će se baviti problemima vezanim za korupciju, veliko istraživanje koje je uradila nevladina organizacija Centar za monitoring i aktivizam iz Čačka i ova javna televizijska debata u kojoj će, pored naših panelista, imati mogućnost da se uključe i građani i predstavnici nevladinog sektora i medija. Korupcija je problem sa kojim se ne susreće samo Srbija. Ona je problem čitavog sveta. Čak i zemlje koje se hvale sa najdužom i najrazvijenijom demokratijom ima taj problem. Podsjetit ću vas na skorašnji govor novoizabranog predsjednika Amerike Donalda Trumpa, koji je prvi put posle dužeg perioda javno govorio o korumpiranom establishmentu u Sjedinjenim Američkim Državama. No ovoga puta mi govorimo o korupciji koja se dešava u malim lokalnim zajednicama i malim sredinama. Da li ona ima svoje specifičnosti, kako se protiv njih boriti i ko u toj borbi bi trebalo da učestvuje. To su teme o kojima govorimo večeras. Moji sagovornici večeras će doprineti ovom razgovoru i to su dr. Boban Tomić, docent na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu. On je inače bio i predsjednik opštine Bajina Bašta u periodu od 2000. do 2004. godine, ako se ne varam, direktor nacionalnog centra Tara, koji je zaštićeno prirodno dobro, je li tako? I ono što je bitno da je vodio i veliki broj prekograničnih regionalnih projekata u okviru medija, politike i tako dalje. Pretpostavljam da je vaše iskustvo o ovoj temi se ne bazira samo na lokalnim problemima, nego i šire na problemima korupcije u regionu. Hvala što ste ovde i dobrodošli. Hvala vam, dobro večer. Možda nije u redu što nisam krenula od dame koja je ovde pored nas, magistar Marija Nedeljković-Pravdić, izvršna direktorka Centra za monitoring i aktivizam iz Čačka i trenutno politička savjetnica specijalnog predstavnika Evropske unije na Kosovu i Metohiji. Dobro večer, dobrodošli ovde i pretpostavljam da je evropska praksa i ono što se dešava u svetu, uključujući i ta ključna poglavlja koja se tiču ovog problema 23 i 24, bi mogla da budu tema našeg večerašnjeg razgovora. Hvala na pozivu. I Stojan Marković, vlasnik i urednik lokalnih medija Ozon Press, Radio Ozon i Čačanske novine, član upravnog odbora Lokal Pressa i bivši odbornik u Skupštini grada Čačka. Prema istraživanju koje je radio Centar za monitoring i aktivizam, koji se bavio između ostalog i monitoringom medija o tome kako i koliko izveštavaju o korupciji, moram da kažem da je Ozon Press u 10 gradova i opština i 10 portala koji su praćeni u periodu od juna do novembra ili decembra, ali o tome će Marija kasnije detaljnije reći, je zapravo medij koji se najviše bavi korupcijom. Dobrodošli, gospodine Markoviću, i kako se borite s korupcijom? Dobro, hvala. Samo da napravimo malu ispravku. Nismo mediji koji se bavi korupcijom, nego koji izveštava o korupciji. Da, izveštava korupciju, bavi problemima korupcije, izvinjavam se. Tako je. Mada možda nije ovo prvo, nije loše kao ideja. Pa evo da kažem, zaista se radi o jednom velikom društvenom problemu koji imamo i koji je enormno veliki u Srbiji, a naravno ne samo na nivou Republike, nego i u lokalnim sredinama. Nema lokalne sredine u Srbiji u kojoj nema visoko stepena korupcije u raznim oblastima, tako da mislim da mogu bih reći da u stvari imamo jednu društvenu bolest u pitanju. Vrlo akutno. Tačno tako, ali pre nego što krenemo da govorimo o tome, da vidimo ukratko rezultate istraživanja koje je radio Centar za monitoring i aktivizam. Oni su tačno apostrofirali, da kažem, bolne tačke u lokalnim sredinama i zahvaljujući anketi koja je rađena sa građanima u svih 10 opština, znaćemo kakva je njihova percepcija. Istraživačka pitanja koje smo mi u analizi postavili su u kojim oblastima, institucijama i organima na lokalnom nivou građani prepoznaju koruptivne pojave
i to smo učinili u pomoć upitnika koji su popunjavali građani u svih 10 navedenih opština, odnosno gradova. U kojoj meri su organi lokalnih samouprava transparentni u svom radu. Ovde smo se pre svega poslužili skriningom internet prezentacija odabranih opština. Onda smo se bavili merama i radnjama koje naše opštine bi trebalo da sprovedu u cilju suzbijanja korupcije u lokalnim sredinama. Ovde smo koristili upitnik o antikoruptivnim mehanizmima. I na kraju smo se bavili i posvećenosti lokalnih medija praćenju slučajeva korupcije, odnosno izveštavanju korupcije, koliko, dakle, izveštavaju o datoj temi. Pod korupcijom građani pre svega podrazumevaju zloupotrebu položaja, nekih 29,7%, i uzimanje mita je takođe na visokom mestu. Takođe se izdvaja i mišljenje građana da je svaki vid korupcije predstavlja kršenje zakona i nanošenje nepravde, a nama se zanimljivim u istraživanjem učinio podatak da je svega 2,7% ispitanika istaklo da misli da je davanje mita vid korupcije, što nam dalje govori da postoji jedna ustaljena praksa u društvu. Upitnik smo koncipirali tako da građani daju i procenu ocenom od 1, nema uopšte, do 7 ima puno, prisutnosti korupcije u odabranim opštinama, odnosno gradovima u različitim institucijama. Na osnovu dobijenih rezultata smo zaključili da je mišljenje građana da je korupcija veoma prisutna u odabranim opštinama u svim porama društva, i lokalna samouprava kao skup organa je ocenjena veoma negativno, i to u rasponu od 4 do 7, dok veće poverenje građana uživaju jedino predsednici mesnih zajednica. Veoma negativno su ocenjene i institucije koje treba da doprinesu borbi protiv korupcije. Tu pre svega mislimo na policijsku upravu, sudstvo i tužilaštvo, ali i lokalni mediji koji su u vlasništvu lokalne samouprave. Građani nisu zadovoljni zdravstvenim uslugama na lokalnom nivou i veće poverenje građana jedino uživaju još uvek kulturne institucije, škole, nevladine organizacije i vrtići. Dalje smo ispitali u istraživanju i kakav je stav građana o stepenu odgovornosti. Tu smo pre svega mislili na stepen odgovornosti organa lokalne samouprave i kakva je u suštini borba protiv korupcije u lokalnoj samoupravi. Rezultate koje smo mi dobili su se u potpunosti poklopili sa istraživanjem koje je sproveo 2010. godine Biro za društvena istraživanja, i rezultati su pokazali da građani smatraju da lokalna samouprava kao skup organa snosi najveću odgovornost za stanje korupcije u datom gradu, odnosno opštini, i takođe smatraju da su građani ti koji mogu najviše da doprinesu u borbi protiv korupcije na lokalnom nivou. Visok procenat ispitanika misli da bi sami građani trebali da budu uključeni u rad antikorupcijskog tela na nivou lokalne samouprave, kao i građani koji su se jednostavno posvetili, koji su posvećeni borbi protiv korupcije. Građani nisu zadovoljni ni radom nosilaca funkcije u javnim preduzećima i ustanovama, kao ni političkim strankama koje su trenutno na vlasti. Možemo reći da su građani mišljenja da predložene antikorupcijske mere koje se trenutno sprovode u Republici Srbiji veoma malo utiču na smanjenje korupcije. Upitnik smo sastavili tako da građani putem jednostavno sami dopišu šta smatraju, koji su njihovi predlozi za borbu protiv korupcije na nivou lokalne samouprave. Najveći procenat ispitanika je odgovorio da smatra da bi građani sami trebali da rade, da bi najviše trebalo raditi na promeni svesti samog građanstva, pre svega putem edukacije i iznošenja konkretnih primera i problema u javnost, jednostavno i edukacije da se bez straha od odmazde istupi sa prijavljivanjem korupcije.
Kada govorimo o transparentnosti u radu organa lokalne samouprave, prethodna istraživanja su nam već pokazala da najmanja transparentnost postoji u 3 oblasti: prostorno i urbanističko planiranje, upravljanje budžetom i sredstvima u javnoj svojini i javnoj nabavci. Ono što zaključujemo jeste da postoji odsustvo primjene antikorupcijske politike na nivou lokalne samouprave, velika zavisnost od centralnih organa vlasti usled čega dolazi do pojedinih vidova političke korupcije i da najmanja transparentnost postoji u oblasti budžeta i javnih nabavki. Također bismo rekli da bismo dali neke opšte preporuke za naredna istraživanja. Smatramo da je bitno da u nekom od narednih projekata da neka od organizacija civilnog društva uradi mapiranje problema, odnosno analizu koliko do sada ima prijavljenih slučajeva korupcije u 10 odabranih opština, koje su bile i predmet naše analize, ali da se jednostavno utvrdi da li su i ti prijavljeni slučajevi procesuirani. U okviru našeg istraživanja videli smo da je to pitanje od izuzetno velike važnosti, kao i pitanje zaštite osoba koje su prijavile korupciju. I smatramo također da bi po ugledu na anketu koju je sproveo Transparency International Bosne i Hercegovine uraditi istraživanje o postojanju antikoruptivnih mehanizama u gradovima i opštinama koje su također bile predmet naše analize. Eto, toliko. Hvala vam. Hvala gospođi Nedeljković-Pravdić. Centar za monitoring i aktivizam je, mislim, uradio opsežnu analizu. Kakvi su vaši utisci, a onda ću da postavim pitanjima, jeste iznenađeni rezultatima ili je to nešto što je otprilike očekivano? Hoćete vi, Tomiću? Ja iskren da budem, nekoliko podataka sam ovako, učinili su mi se posebno interesantnim jer su indikativni u odnosu na situaciju, mada mislim da posle ovog istraživanja treba još najmanje 4-5 sličnih istraživanja uraditi da bi se došlo do nekih relevantnih podataka za projektovanje neke borbe ili već za projektovanje nekih aktivnosti na antikorupciji. Meni su zapale ovako u oko brojke koje se odnose na percepciju korupcije kao takve od strane građana i mislim da je to tako, mislim da je to dobro ovde izmereno, jer prosto ljudi tako otprilike i percepiraju šta je korupcija. Podatak da samo 2,7% ljudi percepira davanje mita kao korupciju govori o stanju nacije, da se tako izrazim. To je ovde dati mito, kod nas to ispada u 90% situacija normalna stvar. Znači da neko dovede porodilju iz porodilišta sa bebom, a da ne da tamo 100 eura, to je greh ovde kod nas otprilike u ovom etičkom i mentalnom poretku. Drugo, ovaj podatak da 29,7%, ako sam dobro zapisao, percepira korupciju kao zloupotrebu položaja, odnosno kršenje zakona i nanošenje nepravde, smatram licemernim podatkom od strane onih koji su bili obuhvaćeni. Odmah da kažem, moje lično mišljenje da ljudi umeju da pokažu veoma visok stepen snalažljivosti i licemerja da bi izbjegli tu fokus te svetlosti istraživačke koja se baca na njih kada se rade ovakva istraživanja. I onda oni pribegavaju nečemu što se u nauci, u metodologiji, koleginica to zna, zove socijalno poželjan odgovor. Onda dajemo odgovor koji otprilike neće nas konfrontirati u odnosu na neku istraživačku i opštu javnost i mi ćemo tu biti kao ok. Pa onda kažemo da je zloupotreba položaja percepirana kao korupcija. Da, jeste zloupotreba položaja korupcija, ali korupcija ima svoje daleko strašnije lice nego što je to zloupotreba položaja. Pazite, najlakše optužiti za korupciju državnog činovnika, opštinskog činovnika, lekara, profesora ili već to nešto. Moje mišljenje i neka istraživanja, ne ovako duboko kao ovo koje sam ja radio, to potvrđuju, jeste da i obični ljudi i obični građani itekako su koruptivnog, kako da kažem, karaktera, neka njihova ponašanja i podložni su korupciji. I zato ne žele da kažu da je korupcija i kada ja očekujem da mi se zaposli član porodice, pa da izađem na izbore da glasam, i to je korupcija. I toga je možda više od ovih 29,7%. Dakle, da sumiram, moje mišljenje je da ovi podaci koji su ovdje izneti, naravno, apsolutno se slažem i oni su takvi kakvi jesu,
oni pokazuju da u stvari ljudi negde izmeštaju korupciju van sebe samih, van svojih užih socijalnih sredina i prikazuju stvari tako, evo kao sad to korupcija, to je negde tu. To se dešava nekom drugom, ali ne meni. To se dešava nekom drugom, a ne meni. A kada biste sada u sledećem istraživanju obuhvatili kako ste uspjeli da zaposlite člana porodice, ne vi, nego recimo da istražimo to, da vidimo koliko ljudi je, kažu, ovo je interesantno, kaže, predsjednici mesnih zajednica su ok, a lokalne samouprave nisu ok po pitanju korupcije. Pa predsjednici mesnih zajednica su neodvojivi deo sistema lokalne samouprave. I ako znamo praksu, bar u zapadnoj Srbiji, a ja je onako prilično poznajem, izvijem se što ovako tvrdim, većina predsjednika opštine su ovih mesnih zajednica su pojedinci koji su etablirani od lokalnog političkog establishmenta koji je na vlasti u lokalnim samoupravama. Dakle, nema tog predsjednika, retko gde, evo, ja dolazim iz opštine koja ima 39 mesnih zajednica, možda njih 5 su protiv lokalne samouprave u političkom smislu. Svi ostali su deo establishmenta lokalne samouprave. Nego, znate šta je, po mom mišljenju, uverio sam se to više puta, problem je u tome što ovaj ko je dao taj odgovor, predsjednik mesne zajednice je ok, ali u opštini nisu, on ima neku kopču sa predsjednikom mesne zajednice, ovaj njemu nešto, neke sitne usluge čini, tamo da li mu asfaltira put, da li će u baštu da mu svede buldožer u rampu do malinjaka ili neće. I to su te sitne usluge kojima njih kupuju predsjednici mesnih zajednica, pa onda oni sad kao, eto, oni su super. Ja ne kažem da su svi predsjednici mesnih zajednica takvi, ali u dosta velikom broju slučajeva oni su deo političkog establishmenta i nemoguće je dati odgovor kako lokalni politički establishment je koruptivan, a njegov jedan deo nije koruptivan. To prosto ja ne bi se složio sa tim. Odnosno, istraživanje je to dobro evidentiralo, ali to je praksa koju ja ne prihvatam i ta praksa po meni je također koruptivne prirode. Stojan Marković, kakvi su utisci, jel se otplike... Istraživanje je bilo jako dobro urađeno. Dakle, što se tiče ovog rezultata da građani treba da budu, kako da kažem, nosioci borbe protiv korupcije, ja mislim da bi to bila samoubilačka akcija u pitanju, jer mislim, ko je izvor korupcije? Korupcija je, kako da kažem, za korupciju je potrebno dvoje, ponekad i troje, kao i u ljubavi. Nekad je dovoljno dvoje, nekad pridoda si neko treći. Ali tako i u korupciji. Znači, nema korupcije bez onoga koji daje mito i onoga koji prima, ili koji daje neku uslugu, čini, a za to dobija neku nadoknadu. Znači, ne mogu da očekam da će onaj koji je izvor korupcije da se bavi time da korupcije više nema. Ali šta je naš zajednički zadatak svih nas? Da probamo da, slažem se sa Boganom, nije država jedina kriva i nisu samo državni činovnici ti na svim nivoima koji su neki bad guys, mi smo svi drugi dobri momci i evo vidi kako vi lopovi uzimaju pare. A ko im daje te pare? Pa mi im dajemo. I prosto je, kako da kažem, korupcija postala deo mentaliteta ovog naroda i sad postanete crna ovca u društvu ako niste dali, kao što je naveo primjer porodilišta ili ne znam, policajcu koji te zaustavio jer voziš nešto neispravno i tako dalje. Znači, ja mislim da pre svega država treba da bude ta koja će da se bori i sistem, treba da se napravi u društvu koji će da utiče na to da korupcija bude manje, jer ne postoji ni jedna država na svetu, da se nalažemo, u kojoj nema korupcije, ali ajde da to svedemo u nešto što su, da kažemo, normalne... Podnošljivom procentu. Minimalno. A i to je pitanje samo sistema, ništa drugo. Dakle, sistem mora takav da se uredi i da država sprovodi zakone koje donosi. Kad smo u sistemu, jedan od tih rezultata ovog istraživanja jeste da je najkorumpiraniji lokalna samouprava kao skup organa. Gospodine Tomiću, sa pozicije bivšeg gradonačelnika, odnosno predsjednika opštine Bajine Bašta, u 4-godišnjem mandatu, kakvi su to izazovi sa kojima se vi srećate? Onih 10%, 5% imali, onda da te vrste. Razumem pitanje, ali samo hoću ovo da kažem za trenutak, jako je bitno. Možda je ovo osnovna karakteristika vašeg istraživanja. Jedna podeljenost unutar razumevanja i unutar stava samih građana. Pazite ovako, ovo je vrlo paradigmatična izjava. Kaže, najodgovornija je lokalna samouprava, a onda na drugo pitanje kaže ko najviše može da učini? Građani. To je apsolutno kontradiktorno. Pa ako oni mogu najviše da učine, pa onda su oni najodgovorniji. Ali ovo upravo govori koliko su ljudi, pa ja bih rekao sluđeni, više i ne znaju, ja bih i tako malo to ocenio, isto ovo jako dobro
evidentirali, jer cilj istraživanja je da fotografiše stanje, ne da ga tumači. Sad, odgovorit ću na ovo pitanje. Ovo nisam mogao da ne kažem, što mi je jako ovako zanimljivo. Što se tiče lokalne samouprave, onako kako ja poznajem, moram da kažem da u periodu do 2005. važio je jedan, ja ću reći, tranzicioni set zakona koji su tretirali lokalnu samoupravu, da bi 2005. stupio novi zakon o teritorijalnoj organizaciji lokalne samoupravi i naravno izmenjen je sistem izborni za izbor odbornika i predsjednika opština i posle 2005. 2004. doneto je jako mnogo zakona koji su već počeli sasvim da menjaju stvarnost u Srbiji pa i lokalne samouprave. Šta je glavna, po mom iskustvu, karika u tom nekom koruptivnom lancu ili negde? Nečija moć, mogućnost ili sposobnost da ključno utiče na neki proces koji je u toku, koji se obično vodi pred organima ili u organima lokalne samouprave ili državne uprave i da taj svoj uticaj na neki način valorizuje. To ne mora uopšte da bude, čak ja mislim u najvećem broju slučajeva nije ni 5%, ni 3%, ni davanje novca. Davanje novca je najvulgarniji ovako oblik korupcije po meni, ali postoji jako širok dijapazon mogućnosti da neku svoju odluku, neki organ, bilo u licu pojedinca ili kolektivni, može da, ajde da se tako grubo izlazim, naplati. Dakle, ako vi na nečiji savet, predlog, molbu, nagovor, zahtev, učinite nešto što nije u skladu sa zakonom ili što je u skladu sa zakonom, ali nije u skladu sa običajnim pravom ili moralom, to je po meni također koruptivna praksa. Dakle, koruptivna praksa je sve ono gde neko ko je u kapacitetu da odluči da stvori određenu promenu koja se tiče nekog pojedinca ili neke grupe, to uradi za neku nadoknadu, posrednu, neposrednu, materijalnu, nematerijalnu, bilo kakvu. Dakle, sad ako pođete tom analizom, vi ćete vidjeti da u stvari u lokalnim sredinama, što je prirodno, opštine su te koje tu mogu najviše da... Koji su to bili vaši mehanizmi, da ne idemo od predsjednika opštine, znači njegova trgovina, ako uzmemo i to krivično delo trgovina uticajem, sigurno najveće mogućnosti da ima. Ali koji su to bili mehanizmi ukoliko vi želite da se borite protiv korupcije, da ti antikoruptivni mehanizmi da zaštitite institucije da ne podlegnu. Da, prvo moramo da vam kažem, to je jako bitno, 2004. je potpuno drugačija priroda, nije bilo još uvek ovih zakona koji su sada, tako da u to vreme nije ni jedan, ni kod nas nije postojao ni jedan savet za antikorupcijsku borbu ili tako nešto, čak pitanja transparentnosti bila su takođe na bazi dobrovoljno neke, ali hoću ovo da vam kažem, mi smo svake godine štampali vodič kroz opštinu koji je sadržao apsolutni pregled budžeta, sa posebnim osvrtom, da se zna od onoga kako to danas, mogu vam dostaviti nakladno, sa posebnim osvrtom na donacije, što je ovako prilično zanimljiva tema ljudima. Kad kažete donacija, aha, to je mućka, to je krađa. Mi smo objavljivali to svake godine, dakle, tačno, precizno po stavkama ulaz, izlaz jednako. I to je bilo percepirano jako dobro. I hoću i ovo da vam kažem, naš najveći kontrolni mehanizam bila je Skupština, u kojoj garnitura koja je bila na vlasti nije imala većinu. Dakle, mi smo jedina opština u Srbiji, do sada, koliko je meni poznato, koja je u višepartijskom sistemu imala manjinsku vlast pune 4 godine, dakle, sa 19 od 41 odbornika mi smo 4 godine imali i izdržali smo i bilo je sve okej. Nikada nismo imali ni jedan sudski proces, ni jednu, da kažem, aferu. Onda odmah mogu da pitam Stojana Markovića da kao dugogodišnjeg odbornika u Skupštini grada, stvarno Skupština jeste može da bude taj kontrolni mehanizam. Pa nisam siguran kad imate jednu stabilnu većinu, ovde je bilo primjer kada nisu imali, kada je bila manjinska, ali... U stabilnoj većini uglavnom su takva situacija, da govorimo o tome. Podizanje ruku onako na komandu, mi smo se često šalili da ako predsjednik Skupštine krene da se slučajno počeše, ako ga zasvrbi u svi krenu da dižu ruku, mislim da treba da se glasa, jer to je, kako da kažem, to je znak kad oni treba da dignu ruke, kad on podigne ruku. Tako da... To je još mogućnosti za manipulaciju, bar iz onoga što pratimo, da se odbornici žale da im recimo na 2 dana, 3 dođe predlog odluke o budžetu, da nema vremena da se dublje uđe u analizu i drugih važnih zakona koje mogu da... odluka, pardon. Mi smo samo jedne godine, za 8 godina koliko sam ja bio odbornik, imali slučaj da je gradska vlast odlučila da uradi prezentaciju nacrta budžeta i opozicijonim odborničkim grupama. Dakle, ne svim odbornicama, nego predstavnicima
opozicijalnih odborničkih grupa i da na neki način čuju neko naše mišljenje, još pre nego što smo pisali amandmane na predlog, znači, dok je još bio u fazi izrade, ali to je bilo samo jedne godine i nikad više. I često se dešavalo da odbornici vladajuće, kako da kažem, koalicije priđu na hodniku pa nas mole da postavimo neko pitanje ili da nešto istaknemo u diskusiji što su oni uočili i na temu korupcije, ali eto, ne mogu oni to da kažu jer će im to biti zamereno, pa onda ajde, reci ti. Tako da, mislim, postoji svest kod odbornika koji su u vlasti da nešto nije kako treba, ali ne postoji dobra volja da sami da se o tome govori. Ne postoji dobra volja od strane vlasti, to ste potpuno u pravu, zato što sam ja, danas je tačno 26 dana kako pokušavam da stupim u kontakt sa predsednikom Skupštine grada Čačka i gradonačelnikom. Moja ideja je bila da gradonačelnik grada Čačka učestvuje u ovoj debati, međutim do današnjeg dana ni odgovor na mail nisam dobila. To implicira da je ova tema prosto zaboravljena, da nije aktuelna ili već ne znam šta, a s druge strane ja imam percepciju da je zaboravljena, pa ću Mariju upravo zbog toga da pitam. Pretpostavljam da se vi sećate svi u toku prošle vlade, da je krenula ona velika hajka borbe protiv korupcije, hapšenja svih i svakog tajkuna i ostalo. Naravno, pojma nemamo kako su ti sudski procesi, da li još traju i da li je iko odgovarao za to. Ali, Marija, zar nije to bilo negde u predvečerje otvaranja poglavlja 23 i 24 koji se bave ovom temom? Da, slažem se sa vama. Znači, videli smo tu jednu medijski propraćenu poprilično hajku na takozvane tajkune pred otvaranje poglavlja 23 i 24 prošle godine. Međutim, ono što ja mislim da javnost jednostavno nije dovoljno upoznata jeste da niko u suštini se ne bavi time šta su u stvari ta poglavlja 23 i 24 i čime se oni bave. Jednostavno, ja bih prvo rekla da je poglavlje 23 nešto sasvim novo u pregovorima o pristupanju članstvu u Evropske unije i prvi put je primenjeno u slučaju Crne Gore, ja mislim, 2012. godine. Evropska unija je u strategiji o proširenju 2010. godine na osnovu prethodnih iskustava uočila i jednostavno donela odluku da ova dva poglavlja, 23 i 24, treba među prvima da se otvore. Mi smo pre toga jedino otvorili poglavlje 32 i 35 o normalizaciji odnosa sa Prištinom, ali da se poslednja zatvaraju, jer je uočeno da prilikom ispunjavanja uslova iz ovih poglavlja najviše vremena treba da se zabeleži određeni napredak, a da jednostavno Evropska unija je htela i da spreči da zemlje nespremne uđu u Evropsku uniju, kao što je recimo to bio slučaj sa Hrvatskom, gde smo videli da je posle ulaska u Evropsku uniju Hrvatska imala brojne probleme sa vladavinom prava i da ne nabrajam dalje. A imamo i primer Bugarske i Rumunije koje su u Evropsku uniju ušle 2007. godine, mislim da sam pogodila godinu, a da su ostale pod nadzorom Evropske komisije punih 7 godina kada su u pitanju efikasnost pravosuđa, borba protiv korupcije i sl. Ono što je ovde bitno napomenuti jeste da poglavlje 23 se bavi pravosuđem i osnovnim pravima, a poglavlje 24 se bavi pravda, sloboda i bezbednost, što znači da jednostavno ova dva poglavlja omogućuju da jedna država stane na zdrave noge. Znači, efikasno pravosuđe gde se slučajevi rešavaju veoma brzo, a borba protiv korupcije na veoma niskom nivou. Ja moram naglasiti da je, recimo, mišljenje građana u Evropskoj uniji, kada su oni, recimo, po najnovijim izveštajima o korupciji u Evropskoj uniji, da je, recimo, u pojedinim zemljama je od građana traženo da daju ili da prime mito čak manje i od 1%.
a da ipak građani, recimo kada Eurobarometar radi istraživanja, i pored takve prakse da i, eto recimo, manje od 1% da vam neko traži mito za nešto, misle da je korupcija raširena. Pa recimo imamo, verovatno zbog ovog stanja, percepciju grčkih građana koji smatraju da je korupcija u njihovoj zemlji 99%. To je ono što je kolega prethodno govorio, malo i kontradiktorni podaci. Znači, poglavlje 23 se bavi borbom protiv korupcije, za ovu našu debatu veoma bitno, i od Srbije će se, pošto će se poslednje zatvarati, očekivati da jednostavno posveti veoma veliku pažnju korupciji na visokom nivou, kao što je, recimo, ako se sećate, imali smo primer Hrvatske gde je jedan bivši premijer optužen za korupciju. Tako mislim da će i Srbija morati malo više da se pozabavi tim temama, jer je Evropska unija već kad je otvarala poglavlja 35 jasno stavila do znanja Srbiji da su ova dva poglavlja najvažnija i da će dalji napredak u pregovorima zavisiti od ispunjenosti kriterijuma, odnosno oblasti ova dva poglavlja, pa se čak može desiti da se spreči otvaranje novih poglavlja ili pak i da se obustave pregovori. Da li ova percepcija koju sam ja malo prepomenula negde moja lična, ili se i vi slažete da je odjednom utihnulo, ajmo da govorimo i tom, ajde, kad su mediji u pitanju, ali možemo i o tom političkom establishmentu, kad su u pitanju njihovi javni nastupi, govori i tako dalje. Je li imate utisak kao da je stalo i da se sad pravimo da te korupcije nema? Pa mi vidimo, evo, Bobane, možda posledočiš, dakle, i Agencija za borbu protiv korupcije, to jest vladina Agencija za borbu protiv korupcije. Za borbu protiv korupcije, da. Dakle, ovaj poslednji izveštaj koji su oni iznali u javnost, gotovo da je zaboravljen istog trenutka kad je završena konferencija za štampu. Dakle, evo, i sami članovi tog najvišeg tela, da tako kažem, i savjetodavnog tela vlade se polako povlači i vide da je to zaludno sedenje i trošenje nekog vremena, kada to niti onaj čiji si savjetodavac to ne uzima za ozbiljno, niti uopšte razmatra, a i sve manji interes javnosti, to jest medija, mada ja pretpostavljam da to pod uticajem ipak države i vlasti, da se to sve gura pod tepih i da se što manje priča o tome. I to je samo za onako neku dnevnu političku upotrebu. Kad nam treba, mi ćemo o tome da govorimo, ali kad nam ne treba, a uglavnom nam ne treba, to ćemo da zataškavamo. I sada kada govorimo i o trgovini uticajem, ja mislim da je to užasna jedna trgovina koja se dešava i u nacionalnim medijima i ovim lokalnim medijima. Pa, da ne nabrajam sad koje nacionalne medije prepoznajem tu, svi ih prepoznajemo, počeo od TV Pinka pa do Informera i sličnih, a mi smo evo ove godine imali konkurs za sufinansiranje lokalnog informisanja od javnog značaja ovdje u Čačku i jedan, da mu ne pominjem ime, medij je dobio $500.000 iz gradskog budžeta za projekat za koji je komisija koja je razmatrala, ocenjivala projekat, rekla ovako: komisija ne prepoznaje temu ovog projekta, ali zbog uticaja koji taj medij ima na formiranje javnog mišljenja i javnog mnjenja u Čačku, evo $500.000. Dakle, šta to znači? I to je prošlo i gradsko veće i gradonačelnik potpisao ugovor i tako dalje. Zar to nije klasična trgovina uticaja? Mislim, kad sam pogledao u zakonu, ispada da nije. Ali za mene je to klasična trgovina uticajem, jer izvoli $500.000 iz budžeta, zašta? Pa da lepo pišeš ovoj gradskoj vlasti. Gradskoj vlasti. Naravno, to je to. Zato ti dajem $500.000. Kada se o korupciji ćuti, kada novinari zaćute, a stalno stižu nove generacije, vi ste profesor studentima koji učite novinarstvo, medijima, šta njima savetujete? Kakva iskustva im prenosite? Imate i svoja lična, jedan ste od osnivača Anema zajedno sa tu nama, da kažem, koji smo dugo u tom poslu. Malo pre sam sa koleginicom iz novina u Čačku baš što me razgovarao. Znate kako? U životu možete raditi stvari i ovako sve stvari izbora.
Mi očekujemo da nam uvijek neko drugi reši sve i da nam postavi kriterijume i propise, da mi samo tu prođemo kroz to. Međutim, život podrazumijeva jednu borbu i za radno okruženje i za uslove u kojima ćete da radite. Tako i u slobodnom, odnosno nezavisnom novinarstvu. Ovo nezavisno pod navodnicima, znači što ima svoje ograničeno značenje. Ja sam do pre 3 godine predavao predmet koji se zove medijska etika. I u njemu smo jasno pokušavali i uspevali sa studentima da razgraničimo gde je polje etike, a gde prestaje polje etike, a počinje polje zakona. To su dva potpuno ne različita, već odvojena polja, naravno prožeti itekako, ali mnoge nepravilnosti mogu biti apsolutno zakonite. To pravnici jako dobro znaju, kolege koji se bave tim istraživanjem, da sad ja o tome ne pričam. Ali nisu etične. Dakle, imate nešto što je zakonska norma, imate nešto što je možda stvar običajnog prava, kao što je dati, častiti. Naprimjer, ako odnese litar rakije doktoru koji je porodio ćerku, da li je to mito? Verovatno nije sigurno, prevazilazi onaj prag od 10%. Ja se izvinjavam, meni jedan od direktora Čačanske bolnice to lepo definisao u ovakvom jednom razgovoru. Ako date pre operacije, to je mito. Ako date posle operacije, to je zahvalnost. Yes. To moramo da razumemo. Dakle, to je onda običajno pravo. I to po običajnom pravu nije ništa, nije nikakav delikt, nije sporno, sve je u redu. A sad postavlja se, ovo je dobro što ste rekli, dakle, ako dam pre, pa i 1 dinar, onda je to stvar etike, nije više stvar zakona jer je sitna vrednost, znači nijedan pravnik da tera, niko neće terati na to, ali ako ste vi primorani da nešto uradite što je protiv vaše volje, što protiv vašeg kategoričkog imperativa, kako kaže Kant, vi ste uvedeni u nešto što se zove neregularno, nešto što se zove koruptivno ponašanje, ja bih tako rekao. Sad, za novinarstvo. Jako je bitno. Prvo, ja mislim da ne mogu svi mediji ni preživjeti tu bitku protiv ovakve stvarnosti kakva jeste, protiv tih ekonomskih uticaja. Oni su danas najopasniji i najrazorniji. I ja mislim da treba odustajati od koncepta u kome ne možete da ostvarite svoj cilj i menjati kontekst. Ako ne možete rešiti problem, vi onda menjate kontekst. Moj predlog je neprofitno novinarstvo, moj predlog su sam izdati, izdavačka delatnost, društveni aktivizam kao ovo što vi radite, to su također mogućnosti i forme da se sa određenim idejama i akcijama dosegne do javnosti, ali izlazimo iz onog korporativnog novinarstva koje je opterećeno teretom opstanka, visokih troškova, plaćanja frekvencija, plaćanja novinskog usluga štampe i sl. Dakle, menjate kontekst. A ako ne možete ni to, menjate profesiju. Možda se protiv korupcije može boriti na isto tako efikasan način i van novinarstva, možda u društvenom aktivizmu, možda u, nekim elementima profesionalnog delovanja, advokature ili već ko ima uslove za to. Tako da je to veliki problem, to je veliko, dosta široko pitanje, nema jednostavno. Generalno na ovaj problem nema jednostavnih odgovora, ali rekli ste, ajde građanski aktivizam, ajde i građani da se uključe, da podignu, svoj glas, da ukažu primere, da prijavljuju. Donet je taj zakon o zaštiti uzbunjivača, pa nisam sigurna, on je u izvesnom smislu olakšao, ali nije to još u meri, jer ti sudski procesi traju jako dugo. Na koji način, evo pitanje za vas, gospodine Markoviću, na koji način pokrenuti zapravo ljude, pa da možda eventualno kroz taj građanski aktivizam budu saradnici naših portala, javljaju, koliko se vama javljaju, recimo, pošto je vaš portal i čitan i bavi se ovom temama, građani koji pomažu da se obelodani neka činjenica. Građani se javljaju, ali kažem, žele da ostane anonimni, a pod uslovom da ostanu anonimni kao izvor informacije, ne mogu da ih objavim prvo iz etičkih razloga, a drugo ne mogu i zbog zakonskih konsekvencija. Mislim da smo mi, da i ovi antikoruptivni zakoni koje je država donala, to sve na nivou forme bez suštine. Dakle, mi samo donosimo zakone koji su proevropski, da ispunimo tu formu prema poglavlju ovom ili poglavlju onom. U suštini zakone uopšte ne sprovodimo. Uzbunjivači kod nas su glineni golubovi na koje može da puca kogod hoće, a prvi pucaju oni koje oni prozovu. Tako da, mislim, ja bih uzbunjivače uporedio kao sa žrtvama silovanja. Dakle, žena koja je silovana dodatno bude još 5 puta silovana kroz zakonsku proceduru davanja izjava, svedočenja, izvođenja dokaza i tako dalje. Tako
i uzbunjivači, pod jedan to mu je otkaz, pod dva mu je da ne može da radi nigde u službi, ako je u pitanju lekar, onda gubi, ne znam, i lekarsku licencu, ne gubi, ali faktički ne može dalje da radi. Da li je naša kaznena politika takva uopšte da šalje nekakvu poruku onima koji će se latiti tog posla? Za sad imamo vrlo negativnu poruku. Dakle, ja bih volio jednom ili dva puta kad smo imali prilike da razgovaramo sa predstavnicima Evropske unije ili komisije, kako se već zove, ima dosta tih, da kažem, evropskih agencija. Znači, uvijek ih pitamo jedno, zašto podržavate ovu ili prethodnu vladu Srbije koji donose zakone, a onda ih ne sprovode? Sve što ih vi, kad god iz Evropske unije čujete nekoga da za neku srpsku vladu, ovu naprednjačku danas ili onu demokratsku ranije, za koju god oni pohvale, čujete pohvalu, tog trenutka ta vlada čini korak nazad. Znači, od onoga 2 koraka napred, ono Lenjinovo, 2 koraka napred, 1 korak nazad, kad god donesemo novi zakon, napravili smo 2 koraka napred ka Evropskoj uniji, ali istog trenutka i vlada korak nazad. I mislim sve poruke koje dobijamo za svih nivoa vlasti. Zato ja kažem, ne možemo mi kao pojedinci, niti su mediji, brate, jedini koji treba da se bore protiv, naravno. Dakle, valjda postoji još neko u ovoj državi kome ona smeta. A ako je nikome ne smeta, onda hajde da je legalizujemo. Ako se smatra da je korupcija sistemska u Srbiji, onda je logično da se ceo taj sistem koji je obuhvaćen, posebno organi koji se bore uključeni. Kad smo kod sudstva, ja zaista moram da pročitam i zbog publike koja ovde jednu vest koju sam našla pre neki dan, da je kineski sud u septembru ove godine osudio na doživotni zatvor bivšeg šefa komunističke partije u južnoj jednoj provinciji koji je optužen za korupciju od $15 miliona. On je inače mogao biti osuđen i na smrtnu kaznu, ali je priznao krivicu i predao dokaze do kojih ovi nisu došli u prethodnom postupku. Sad ja stvarno ne govorim ovo zarad toga da bi inicirala takve ideje, ali ako sud ne šalje poruku da oni koji su učinili krivično delo ozbiljno i odgovaraju za to, ko je taj sledeći ko tu poruku može da pošalje? Ko je? Znate kako, vi ste sad naveli jedan primjer koji je ovako prilično iz jedne, ja bih rekao, radikalne pravne tradicije, kineske, pretpostavljam, tako ste rekli. Kineske. I toga ima, znate kako, radikalizam u obračunavanju sa, da kažem, bezakonjem ili kršenjem zakona nije ništa novo i Azija je poznata po tome kao domovina takvih pravnih običaja ili pravnih procedura. Na kraju krajeva, evo, ima ona jedna poslovična priča o, ne znam, u Japanu, kaže kada činovnik na železnici zakasni tamo, ne znam koliko, 2 minuta, on vrši harakiri, recimo. A imate i onu antologijsku scenu iz onog filma čuvenog Crveno sijanje, kada ova dva razgovaraju kako je Rusija rešila pitanje droge, pa kaže, mi smo, kaže, sve to pohapsili, kaže, odmah preko noći, ali kaže, Kinezi su još bolje rešili. Kako? Pa kaže, oni su jedno jutro izveli sve dilere i sve narkomane i streljali. A onda mu odgovori, da, ali kod nas bi, kaže, to javili odmah, ovi iz vlasti, iz policije, javili bi mafiji da se sklone, ali kaže, prvo su njih sklonili. Ja sam morao ovo da ispričam, zato što hoću da vam kažem, postoji, znači kad se nešto hoće, to je poenta vašeg primjera, kad se nešto hoće, to se može. Ja, naravno, ni u ludilu ne bi živeo u zemlji koja tako rešava stvari, ja ipak pripadam kao pojedinac, i mislim mi kao društvo u Srbiji pripadamo i Balkan ceo jednoj vrsti, ajde da kažem, normativizma pravnog, razumevanju života kroz taj pravni normativizam koji treba bude civilizovan, uljudan, na temeljima sad da li anglosaksonskog pravnog poretka ili ovog centralno-evropskog, ja sad već nisam siguran, ali pravne norme koje mi donosimo u principu i nisu toliko problematične. Problem je što se one ne sprovode, a nema sankcije na način kako bi možda to mi svi voleli i želeli. Ja ne kažem, hoću ovo da kažem, ja ne mislim da mogu sve ni pravosuđe, ni policija, ni tužilaštva, pa ni ta nesrećna politika. Nije, mislim, pazite, evo, Stojan je bio također u organima lokalne vlasti, ja sam bio sam izvršni, što kaže, funkcioner. Možete vi da hoćete koliko god želite, ali nekad ne možete da uradite sve što je potrebno. Ali znate šta je najvažnije? Pa najvažnije je da vi hoćete
da ste vi posvećeni iskreno tome. Dakle, da vi iskreno želite i stremite ka nekom cilju. A dobro, prepoznaje li se ta dobra volja? To je problem što ja recimo ne vidim. Ja ne prepoznajem u velikom broju današnjih funkcionera. Opet, sam činovnički aparat je nešto drugo, a politički aparat, dakle, odbornici, predsjednici skupština, vi kad pogledate, to je sve danas na jedan isti šnit, pa na kraju kraju i ta opozicija i pozicija, to vi danas nemate bitnije razlike među njima. Razlikuju se samo imenice i glagoli, a sve drugo je otprilike isto, tako da ja ne vidim posvećenost kod njih i to je negde najopasniji problem. Mi u stvari imamo duboku krizu političkog života u Srbiji i političkih procesa suštinske prirode. To je po meni glavni problem. Da gospođu Pravdić pitam još ovo. U toku realizacije ovog projekta, zapravo istraživanja, s obzirom da je civilni sektor taj od koga se očekuje da pokrene ove inicijative, kako je iskustvo do sada o saradnji sa organima vlasti, sa lokalnim samoupravama, na koje probleme se tu nailazi? Pa ja mislim da sam ja već i pomenula kada sam prezentovala rezultate istraživanja da... Ali generalno u radu, u praksi? Nedovoljna efikasnost, koordinacija, implementacija zakona koji su već doneseni pred otvaranje, recimo, poglavlja 23-24, jednostavno čitav paket antikorupcijskih mera se sad u dovoljnoj meri ne implementira, odnosno ne sprovodi. Po meni ovo što je gospodin profesor također rekao, nedostatak političke volje. Znači, na iskustvu, recimo, zemalja Evropske unije, znači, ukoliko postoji, mi ne moramo ni da budemo tako radikalni, možemo da budemo u sistemu jednih demokratskih vrednosti, toliko je lako, jednostavno, ukoliko postoji politička volja, primeniti. Evo, recimo, ja ću dati primer transparentnosti u radu, recimo, u javnim nabavkama. Recimo, imamo primer Grčke, koja je uvela jedan program koji se zove, mislim, Clarity, da recimo svaka odluka javnih organa vlasti mora da bude dostupna građanima, odnosno da bude publikovana. Sad kako su oni to uradili? Oni razvili su taj jedan web sajt koji se zove, ja mislim, Clarity, koliko se sećam, da recimo svaka odluka prvo mora da bude objavljena. Ukoliko nije objavljena preko tog sajta, onda ne može da se implementira. I tu su čak, recimo ako postoji i nedostatak u tekstu, koliko se tekstovi koji je objavljen u službenom glasniku i na tom sajtu ne poklapa, onda preovladava taj sajt. Tako da, recimo, vi možete, znači, da završite tendersku proceduru, ali on ne može da počne da izvodi radove ukoliko to nije dostupno svima, zbog čega je taj određeni izvođač radova dobio taj projekat. Eto, recimo, tako može na veoma jednostavan način da se reši problem transparentnosti. Mi imamo zemlje poput Finske koje imaju veoma dobre sisteme finansiranja političkih stranaka, na koji način to treba da bude dostupno, stepen odgovornosti i tako dalje. Mislim da treba jednostavno da uzimamo te primere dobre prakse i modele i da konačno krenemo sa implementacijom i sprovođenjem onoga što smo mi već imamo u toj nekoj zakonskoj regulativi. Samo pre nego što dam šansu da čujemo i neko pitanje, da kažem da je juče ili prekjuče otvoreno poglavlje 5, koje se tiče javnih nabavki, i da je prema analizi nekoj koju sam uradila više od 200 vesti urađeno na tu temu, ali ni u jednoj ne znamo sadržinu poglavlja i šta se to menja sad u procesu javnih nabavki, što je to tajna i što se krije i što to nikom bitno nije, verovatno da se ostavi još prostora za manipulisanje po dosadašnjim modelima, ali čak ni nama novinarima nije bilo bitno da uđemo u suštinu i da vidimo šta je to što se menja. Stojane, je li to... Pa tako je to, mislim, praksa. Toliko naveliko i naširoko pričamo, sad smo otvorili ono poglavlje, a narod o tome ništa ne zna i narod je inače sluđen više sa tim poglavljima, prvo i sa redosledom otvaranja poglavlja. Kako si otvorio neko 36, a sad otvaraš 5? To onako malo liči na loto, pa izvlačimo iz bubnja, pa kako šta ispadne i tako. A ponekad vidjeli ste i loto ne funkcioniše baš onako nekako. Kad imate Hrvatsku u komšiluku. Ja iz bubnja neki sasvim drugi broj, to je Srbija.
to je Srbija danas. Ali poenta je, ja mislim, Stojane, samo u tome šta će se na kraju pregovaračkog procesa po tom određenom pogledu izvesti kao zaključak u pogledu obaveza Srbije da donese nove zakone. Dakle, po meni je ključno, kao građaninu, ćete vi menjati zakone i ćete nešto novo doneti. To je suština. I hoće li primjena tih zakona doneti i pozitivne promene? Sad ne želim da padam u ovu, kako da kažem, zamku euroskeptika koji će kažu da je to samo da bi se lakše omogućilo privredi i velikim korporacijama Europske unije da uđu na tržište Srbije koje je izuzetno potentno i jako, što je dobro. Dakle, neka uđu, ali pod ravnopravnim uslovima kao domaće kompanije, ali po meni je to jako bitno, ovo što ste malo pre rekli, šta konkretno možda se uradi da bi se nešto postiglo u borbi protiv korupcije. Pa evo baš tenderi, to je jako, recimo, meni zgodna oblast u kojoj može mnogo da se uradi. Na primjer, vi znate da privrednici, naročito građevinska industrija, sigurno sam da u Čačku toga jako mnogo ima, koji učestvuju na tenderima, ovo niskogradnje i ostalo, oni se plaše blokade kao strašnog suda, zato što znaju da ako su u toku godine u blokadi, ne znam, 1, 2 ili 3 puta, po ne znam koliko dana, za ne znam kolike iznose ne mogu da konkurišu negde. Pa takvih mehanizama treba više. Drugi jedan primjer, iz oblasti krivičnog prava takođe. Kada se podnese krivična prijava protiv nekog građanina koji ima vatreno oružje kod sebe, bilo lovačku pušku ili pištolj ili nešto od toga, onog trenutka kada prijavu usvoji određen tamo u proceduri organ, njemu policija privremeno zaplenjuje oružje. U ovom kraju se lovci plaše prijave više nego ičega. Prema tome ima i tekako. Sada novi zakon, ovaj koji je za nasilje u porodici napravljen, sada mogu da, znači može, evo primjera kako može. Znači napravite da kada se protiv nekoga podnese krivična prijava ili antikoruptivna, odnosno prijava za korupciju od strane recimo 10 građana, tog trenutka taj mora da ide pod neku vrstu posebnog tretmana. I da vidite kako će to da urodi. Ja ne kažem da treba praviti veštice od ljudi, ne treba budemo sad ovde da glumimo ni inkviziciju, ni egzorcizam, ali prosto daj da vidimo kako su to civilizovane zemlje uredile. Naravno da se time bave sudovi, tužilaštva, ne mediji na naslovnim stranama. Bravo, a ne mediji, to je upravo. Da, to je upravo to. Da čujemo da li neko ima pitanje za naše paneliste, pa da možemo da privedemo kraju. Pošto smo videli u ovom istraživanju koje je sproveo centar da na sajtu grada Čačka nema dokumenta koji govori o izvršenju budžeta, ali tako? Koliko se vaš medij time bavi i koliko se bavio time dok ste vi bili odbornik, odnosno u nekoj, kažem, situaciji da možete i u Skupštini da postavite to pitanje i koliko biste se danas bavili kao neko ko isključivo je u jednom mediju? Mislim da smo čak i više pisali kad sam bio odbornik, ali to je čisto iz razloga što je više dokumentacije bilo, a manje smo trošili vremena i napora da pribavimo potrebnu dokumentaciju. Inače, obično izveštaj, onaj polugodišnji, 9-mesečni i na kraju godišnji o izvršenju budžeta, onaj 9-mesečni ide u paketu sa rebalansom budžeta, pa vam tu dođe zgodno da uporedite i da vidite koliko su dobro isplanirali budžet za tu godinu, a kakva je u stvari bila realizacija. Imamo li još pitanje? Evo imamo Unija mladih Čačak, baš volim da čujemo. Dobar dan, poštovanje svima. Meni u cijeloj analizi nedostaje negde istorijski, pedagoški, psihološki koncept ove teme, odnosno korupcije, jer je vrlo širi od trenutnog stanja i u politici, zdravstvu, školstvu. Vrlo je širi negde. Da li može neki kratak osvrt na to? Slažem se s vama da postoje i ti aspekti i mnogo dublje implikacije, odnosno uzročno-posledični odnosi, kada je u pitanju i vaspitanje naše i pedagoški aspekti ovog problema. I ako nešto treba voditi računa posle ovog pregovaračkog poglavlja o kome se korupcija najviše tretira, jeste da upravo u zakone treba ugraditi neke mehanizme, pa čak i u pedagoške zakone, neke mehanizme i neke alate kojima bi se delovalo u tom pravcu, da se od malih nogu deca uče da prosto neke stvari nisu u redu, da to uđe u i onaj formalni, da kažem, deo obrazovanja, ne samo, mada pomenuti, to se iz kuće treba da ide. Znate kako, u svakoj kulturi kuća je ta koja daje osnovno vaspitanje deci, vaspitanje, a država treba da obrazovanje. Dakle, kad je obrazovanje u pitanju, treba da uđe u kurikulume malo više, malo eksplicitnije ta priča, taj ceo kontekst o
borbi za pravdu, o društvenoj pravdi, o raspodeli dobara. Toga negde nema, nestalo je stvar. Imam pitanje, odnosno dva za gospodina Tomića. Kada ste bili predsednik opštine Bajina Bašta, da li ste se susretali, pretpostavljam da jeste sa ovim problemom, i koje mere ste preduzimali da biste to eventualno predupredili ili na najbolji mogući način rešili, i da li vašim studentima ukazujete na ovaj problem i savetujete ih pritom, a znam koliko reč profesora može da bude od uticaja, da sve što je suprotno korupciji ispravno. Hvala. Mladi ljudi imaju osjećaj, to je, da kažem, dokazano za poštenje, pravdu, normalnost. I ja iz mog iskustva znam da su oni užasno ranjivi na tome. Ja recimo znam da sada većina naših studenta, ako ne i svi, više uopšte ne razmišlja o zapošljavanju u javnom sektoru. Ne zato što ne žele, jednostavno to za njih ne postoji, zato što je to za njih postala jedna tamna strana stvarnosti i to je za njih nešto užasno. Oni moraju da idu tamo da nekoga mole, više, moja deca su recimo na tom uzrastu, ni oni apsolutno ne razmišljaju o tome, to ih jednostavno više ne zanima, čak i da im ponudite. Dakle, ova naša stvarnost je toliko, da se tako izrazim, ogadila mladima da oni više ne traže tu uopšte sebe, već pokušaju da se profilišu unutar poslovnog sektora, stranih kompanija i odlaska, što je najgora moguća stvar. Možemo li odgovor na drugo pitanje? Na prvo pitanje. Na prvo, pardon. Da, jeste bilo, ali moram vam kažem da od 2000 do 2004. potpuno neuporediv bio. Ako može neki konkretan slučaj da zadovoljimo sve... A može konkretan slučaj. Ja sam 2-3 puta bio upoznat od strane građana o postojanju određenih, ne znam, ajde sad da kažem, zloupotreba. Probao sam to da rešim. Tamo kada sam prebacio na policiju i organe, da kažem, tužilaštvo i ostalo, oni su nešto radili, niko nije na kraju odgovarao, a negde da sam ja sam pokušao da sad kao grdim tamo nešto utičem, samo sam dobio u politici po nosu, packe, i to posle mnogo koštalo i zato sam i otišao iz politike. Mislim da budem pošten do kraja. Primjera i oblika, tih pojavnih oblika korupcije ima mnogo. Mi smo pomenuli samo neke i pokušali smo da kažemo ono što je suština. Možda je ostalo nedorečeno da je korupcija na lokalnom nivou ima svoje specifičnosti koje se ogledaju pre svega u tome da u jednoj maloj sredini se lako prepoznaje, lako se identifikuje, svi se poznajemo, ali isto tako, s druge strane, teško se na nju ukazuje upravo zato što se poznajemo, zato što je veliki strah od odmazda i posledica koje će nas snaći. To je ono što je specifikum korupcije koja se pojavljuje na lokalnom nivou, a njeni, kao što rekao smo, pojavni oblici su zaista veliki i neiscrpni. Mi smo jedan deo toga pomenuli i možda bi bilo dobro da samo u jednoj rečenici kažemo i nešto što bi mogla biti poruka, možda pre svega organima koji na lokalnom nivou, koji su se našli kao ključni u ovom našem istraživanju, gde zaista je percepcija građana da o njima smatraju da su najkorumpiraniji. Šta možemo da pošaljemo kao poruku? Kakva kontrola je tu neophodna? Da će sve što dođe to i ode, sve mu dolazi kraj, sve je prolazno, korupcija će biti, menjaće oblike, otkad je sveta i veka, od tada i nepravde i, da kažem, krađe i lopovije, koje čega. Mislim da greše mnogo oni ljudi koji misle da mogu kako god hoće, dokle god hoće da budu bahati sa javnim dobrima i javnim novcem. Svemu tome dođe kraj i kad tad ti ljudi će se kajati i bit će gubitnici. Ja bih sa aspekta medija rekao što može da se uradim. Ja zaista imam veliki problem da se uopšte bavimo ovom temom i to treba razumeti. Mi smo na jednoj radionici novinarskoj u Prijepolju, rekla je jedna mlada koleginica, pazite, vidite, mi smo nedavno imali neku domu zdravlja u bolnici, ne znam, u Prijepolju, baš onako drastičan primjer korupcije i tako dalje, da sam o tome pisala i to objavila. Posle mesec dana mi se razbolila majka, šta mislite, koliko lekara bi moralo da je vodim onda? I gde bi odala? I ko bi mene onda lečio? I kako bi ja uopšte došla do... Dakle, to treba razumeti i shvatiti. Lako je pisati o korupciji gore u državi, na nekom nivou, ali je teško u maloj sredini. Trebamo da učimo našu decu da krenu sa tim kućnim vaspitanjem, da kad izaberu profesiju kojom će se baviti, da počnu da prvo poštuju etiku te profesije kojom se bave. Tu smo već sasekli korupciju i mnoge druge negativnosti u društvu, najmanje na pola. I civilni sektor, možda treba reći kako bi mogao više da se uključi i angažuje
Ili ima još neka nova poruka? Pa evo, pošto ste rekli jedna rečenica, ja bih završila sa oblasti koja mene, recimo, najviše boli kada je u pitanju korupcija. Rekla bih prvo znanje, pa tek onda zvanje. Bravo. Podsjećam paneliste i učesnike da ste bili zajedno sa poštovanim gledalcima sa nama u javnoj televizijskoj debati Antikorupcija na lokalnom nivou, koja je realizovana u podršku Fonda za otvoreno društvo. A ja sam, čitajući nešto malo o korupciji, našla na jednu divnu misao koja kaže: cena koju dobri ljudi plaćaju kad ne učestvuju u javnim zbivanjima je da njima vladaju pokvareni ljudi. Razborit čovek mora dizati svoj glas kada mu se učini da se državom lopše upravlja. Pre 2500 godina ovo je napisao Platon. Ja verujem da još ima razboritih ljudi, da su neki ovde bili danas sa nama ili nas gledaju u ovom trenutku preko svojih televizora i da oni samo čekaju svoju šansu da o ovome progovore. Hvala vam za pažnju i do gledanja.